Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. Natural samba water, your only water. Ia maleanga nga whaaloalo e toi, whawhelo e toi foi I le whawhongaanga ma le maimoanga le tātou atunuu. I le nei whapoponga o le tātou polkalame o le isi nei soonga o le lavasinga. Lavasinga I mena tupu le tātou atunuu I le nei yaso. Ia malea foi vai yaso o tuana I atu o le o tātou tau mai le whai unga o le nei vai yaso. Ia sauni foi mo le amatanga o le vai yaso fou. Au tātou wanga I atu le o ngā tono le masina nei o November. Ia ma tātou whaiwhai le mua tuai le tātou whainga malanga ma le wholaunga I le whai unga o le nei tausanga lua awhe, lua sifurma lima. Ia, whawhero I atu I le tamaita I tu starasinia o le tātou paenga o le Talamua Media, le sunga langi ke resoma malor soi fualangi. Ia, wa mailo waso ma le whai unga le nei vai asu. Ma nei la so le ia le sama ku o ngai le mato fono yo. O fai tu le fono kalangol palolo. Ma ka le fo no November ngai ya le palolo le sa le tala va ai ta wal vai asfo. Oh. Ia pe wo be vesil palolo o kum ka ku sa kam sam no in le fono ne ta ya. Ia wale foi sa ta ulta polkalame tala tua nafia le so ngale sa I taloi nei. Le sa te I fole fiafio tu ato le ale masino polpole so lulu ia. Ia no fai tau le aso ia le la tu fai tau pe ala la sa o le nga tona le asfo tau ia. Ia wale vai nga voile o le matolio palolo mua ia o vai palolo il masino o topa. Ia le la utato mai la le fai ngol palolo le tau palolo muli ia au tau ia langa le stava atatio o ta palolo no inga ta palolo ai le ofisa. E fai sin tele o ta upulangi e me se foi ta kuntula email ta tunu. Mo le whapoponga leo la singa ia pe sile untanga I tonu ile. Tūlanga fo ina ia ile nisiong ta upu. O le te maua sa mawalo whailo inga wale sa ta ua whailo ima le Minister o tupe le fionga ia Mulipola ana rosa ale molio ia msalos vai stanyin ta o tule ile tūlea. Ai ale tūl neo le pe falling sa ta noina ile songa taluai. Ia nisio tamali I fo ima tamaita I sini on tanga albenga o leo fa pe ua e lato fina ngale fa mavae mai le tautua sa tautua e miso la to fa sino lo le tautua ile tautua tunu ala fo le tanga albenga o leo fa pui pui a pe isi tulanga vo le lefta ma ua mai le fa mtalanga tonu e tu so le tulanga le fa na fa mani no ona le sa tatal no taluai fa pe e to fa to lima ale ma ua mai le ai e to lua pe to lu le ua e fa na fa mani no tonu al tulanga le lan Le fa tsaya pu ia e sa le na mawala va no fa mani no mai on tanga benga fo leo pe na nga e to pu fa ungol vai aso e sa nai lo le to afale sa tata no ye fo le wa fa ma vai wo le wa fa ma ni mai ma fa mani no mai e to atasi ia le komisina lango e ese mai sui komisina tasi komisina lango ia o le sunga le ya pali e fo a peka mo le o ia la le wa fa ma vai ma o le so los futasi o le masina nei por vai so ga son tu e mai ai na ia lana tau tu to no le o le matanga wenga ia to mai tai nei o le o ia le o ave mo mua ma sta mai tai fo le komisina lango ia los fulu mo tu tau sanga tano tau tu ia le la wa fa ma vai ia mafuanga foi o tau ainga le ma lai ona fa ma vai o le isile foi o fa ma o ni o fa ma vai o le loia le alutanga wenga ia le sunga le ya Jessica Tuala ele le mana ia Jessica o mtanga wenga ia le o to fa ma vai
ma pai ona tiute ia male to atasi wa mai ale kon karate ia lo otalia ia se fai unga mai le kapeneta pe fa maonia approve le tulanga wa avatu ai le executive le matanga lengo leo pe to fa wa la wa avele talo sanga to fa wa ia na tau tu le la talia se tali mer kapeneta le tulanga na tu sala to alua le fa ma vai fa maonia tasi le fa tali ia le tulanga ko le pe to fa wa na tau tua ia ele o ta uaila I la tau poia wa mai a kon karate ia le wa o tu ua ia le tanga luenga le temine pe folinga mai faisina to tele vo ila to na wa uma taimi sa to nga lu e wa uma kon karate ale la wa pa pe va nga nai ma sa na ta to li potia voi fa pe o fa wa le to fa pe o tu li wa le si li poti le fa pe sa al fa ma ile sa il tu la nga o le tangata o le loa uma le taimi sa tau nga lua e whai me u whaatea o tuli. Rono wingo tula matonu na ia la tau u mai a taimi sa tau nga lua. Ia lua na me whai, a whai wa mai ale le kon karate. Ia toi whai tu stal sama, pēa mana a whaawau. Ia pole tu ua loa le tanga ruenga. O le sunga le apari I le uwha ma vai, efo, peka mo lele. Ma le sunga voi le lilo. Le te mantua atua o ele sa ngafa ma li po tia o le whaamasinonga. Voi le afia ai whai pule ma nisi fo I o. A me se le sa veana, tai leo leo. Pero estele se afianga o le sunga le apali I ma le lilo I en ta upule. Sa le. E peo pali sa la ve le vaenga fo le sa fe susuenga. Ele I mo le maula pali e pe sa la ve fo ele le tina sa fe susuenga. Se vanga nai la ia le loia sa mo li mau I lumo le whaamasinoga o ia la le na tele le whaamaninoina nisi o wala ia sa fesasia ia mo li mau leo ia mo li mau nei o ali ima tamai tai leo lava ia pe o le tūlanga le na whaamanino le loia lumai o le sa tuli lava I lumo le whaamasinoga le tā o api po o notebook fo ia whaamau ai me whaapena ia o lena ia mo li mau anisi o leo le tā ua le vaenga ele mo mia fo le o mani api tu ia le na fa manino ele lo ia le luma o le mea le pa u ia pe for ia le leo fa tinonga ona na ngalwena ai mai se la vala le te me tu la ia luma fa masinonga e to ta pala na api le muri ia na fa mo ma mea ia le o ia na le sa mo mau luma fa masinonga te mi le fa mo ole ia ele o ele mo mau la ia pali okay. Ia atonu a manino na tau pule langi ona sa ia ile ta numero le sa tau pe o tele ila tau ai mai se la vai lunga o le management level ai le ai lana o to lua le ua fama vai ia mal to tasile lo talia pe to talia le to fa o mino lon taimi tau tuai ia a ta ia la I le vaenga le o le au fainga duenga ale malo o le ma watu le Australian te nei sa noi le sui panemia le fionga atoi lupe ile mta o tonu ale wa le sa ia ile felo inga le malau tu stala langi alo te mai tau atu pe yo le wanga ile fa le tali ale fionga ile sui panemia ile tulanga bo le winga o le tautua ale o fainga ruenga ile va le ma le sotanga ma le tautua ile va ma ila to o fai pule ia a mesel minister le tanga duenga pe o lena a matal mta o pule o no le pe o stato di portire o ile na ia la sona pe no sitting ia ile tulanga le o le fa tinoa o le sava pe o le upun fa o le sas ia le tanga duenga o le longo le malo New Zealand o la ua fio atu le pa le mio le tato malo ilan singa ngas tonu o New Zealand pe ona ia nei o le atonu al mta upule le wha malmalama ma le tali fo ia le sui panemia langi ia atonu whianga le whangtalai atonu bena whai le warrant o le toisea le absence o e tau e awel whautuanga le kapeneta I laul mana ia I le tulang o le whakara e circulate I mta ngā luenga mor silfia mwhatino ai ngā luenga tal whengai e pe ina la o ina la tanga luenga ili fatino la tu nga luenga tal fengai o ina ma tu tele tu sile lima ya ni fa pe ani foi la fa nga luenga o ma tu pe na a le nga ya nga tulanga ni o lu mana
Ia le si fono mato o le vai aso. Ia, o la tu na file address, ta te ruma address. Ele ise por kalame. Ele da te no fala fa tali polar por kalame. Ia, ale va tu amusu mela fa nga lo nga la. Fam tala mel por kalame. O le ala ele alo amenta no pi fa le mele ele utava. Mo fo le lo me fa. Au le ulum tanga lo nga al minsta. Le mena we le fa nga lo nga al malo. Talo fai. O le se fa alo e tuffio le tu. Le se fa alo. Ai sia. Na le ana te no fo o tia ya. O sa te no tu mai le sketcho, tu mai tu oi lalo lau. Ei. Ya la musu mai le. Tu me tai office. Au fa longo tu ta fa le no fo le un tangalo. No fo le le me e fa. La se tatu ai. Tu fez o tatu tu. Tai on ta ukuna sa tu o to telo tu stana na e pe on ta ukule sa la walunga la to fasili le asole pe tai. Ia ele itali le ina fo ele fionga ele sui palimia ia le fasili tu o to ina uma ona tali mai si vaenga. No to fasili ia la ia. Ho ai tonu lava le matanga wenga le sasi. Ia sa amata fo ia la fionga le la fionga le sui palimia e tusi lima. Awone toi le tulanga fo le tusi lima na ia o fa pe mai ala na saunoanga ia o le sasi fo le ale matanga wenga ele ta o fo le matanga wenga. Ia baenga la nga sa tuli loa ia le la sauno fo la ia le la na fionga. Ia ile mato mai ta o tu pese pe le o se me fo. Ia le tulanga le fo le bana le o le mata ole o tangata whainga luenga malo ia male whaipule po le minista fo iwana o la va eri saunoanga lana fionga. Ia o te le lopena tō mai tau atu ia lan whamtalanga le na whai ile le longo ino ia fo ile nisio por kalame. A le walu watu i oe whai por kalame. A watu loa ia no fo whaatali lo wali ia. A le fo whaatali lo wali ia le lana whaalongo tu lava ia le ia whaafonga tu lava la fionga sui palimia o whaapea mai ia le whaururunga mtanga lunga iona au tafa. Nofo e le rupo le urofa isenga le rupo la lana mea le whai. O inala le pina sawa ele sau se sau noanga la na fionga. I le tūlanga lava lea ele o le lei ia le fisota ingo ngā luenga i le vā lato. Mamatanga luenga. Sa le fia tō te le tūstala o na pei o mātou mai tau pe sa kamikami ia le Tamilo ia le a lespe o tasa fasili o ai le matanga luenga le sas ia le o ta o tonu na mai po ai le matanga luenga le sas tulanga le ia le ele fo ya pu le fenta to mai tau o penga malo no mai I pela o le fa no no le fionga le sui parmia on pe o le attitude fo le o a misa o a fa rulunga o matanga luenga o le fa il tala le a le fa fo ngatu le ma wa tu ilana fa longo Sa le o le whaalonga lea tu lava minsta o ia le a le a vese por kalame el minsta ia i loa ia le minsta po la me o le taimi failan sa no o le wata atia le la unga i a le se por kalame i o le foi la taltali le minsta ia i lato a le foi no la to ia mai o le sasila na la to mena fai o le tūlanga le ia le la ia le saunoanga le na whaalonga le ia tua ia le fionga minsta. No winga le sport kalame vea la expect la to ala tul minsta ilo el minsta me fa. Le la el fam talanga na se no pe o pe lo se me pe le ia. Sa ia le whaana no ta inga poe le ana pe lo inga matustala. Ina ia tau mai po ele matanga wenga na ia o tūlanga foi whapena ile i ei fosi le ia se manatu po se fina ngalo fo la na fionga e tusi le lima po wai tau se al file mule mele sa no ia le ma te mai tau atu ai matou ia le tau se al file mule pe ia le ali mai atu ai na winga ia tonu tang tanga tapenga lo ngal maro ele o tanga tau mo foi ia le vai ngale tu ia tal si o sas wa fa el ministale o fa ia le fa fonga atu ala fa mai tal si o fa rulungo le tanga lo ia al me pito i tau lunga le ua whai paramia. A whai lau le sasi ia tono sasi wangalo. Ia a sa tawana le ua levan taun whai mta au pule. O lana winga la e whaulinga mai o se mea o lai e ia tono le o ngā ruenga al malo. A misa lau whainga ruenga al malo
tātou te whanongolango ia, le atunu o atoa i le. Mō le tautua, i le tātou o tunu. Ia teilo ia pulua oi wal lofo na tono matanga luenga malo ia me se foi ia le private sector ia teilo wai e te mi matou te su e foi matou e tam fai toi linki tua pe yeni me fa pena tutupu mai foi fai nga malo o tua na le ola mai tau tu le sauno nga le sui panemia e pe foi le o tangata fai nga luenga pe ola wa fia la to o nai folinga le ngata o lo fa longo pea i le tala le sautua a me se o le tua ngai. Ia le tila fia, fa fia na lau le valea, le iloa fai se malo, le ia onga, vai. Lona winga fai sau al sau noanga le leo ale o fa fonga e o fai ngaluenga. Ia pela le la tangia i. Ia tutu se ka kikiro pe lo fai se me ale ministal mtanga luenga le la tu sau noa e fai le la unga le ministal. Ala matanga luenga tu sol mata upule ia. Ai ele se me fa un mele langi. Lo pete mantua ia. Ai me se mato fa sina levan. Ia wai sa wai tu o le amata mai. Sta tu la mbele chapipi ile afi se la var sul lua. Ia sta sui fo le malo ia matu do termina pe o tama ai mai e fa fo el malo. Ai te utula ia tu va ai so men to filau. Ia le na fa fo mai tono il moto il parlamento ia. Wala ule vale sto ino to filau ele ia onga. Wala ule ele ilona no sto i. Ia le sila fia. O se tasil na ta i longa o Samoa. Wa pe na amatanga mai na. Le la na sa wele tele va viola tina ele sa. So a to wala le tise ia mal tam fanga. Le na ia tão fai si i lunga le tama o inga ma le atina o le tātou o tsunu. Ai peitai, o le lui te le ana i le taimil nā langi. E latu le minsta, na o le tolu tausanga, o tina o le tolu tausanga le taimil nā i le ilima. Na o le tolu tausanga i tausanga le minsta, ia ai latu. Ia o la ea lualu tu loloa le whaton siri o al taimil nā i le ieni CEOs o directors o matanga luenga, na le whaton siri o matanga luenga. O la tu loa le faton se ia litaia lima tausanga. Ia la tala na pe tala sua ko le fa pe fa tu tala le e una ia tu le minsta le faton sile le me fai. La tina o le tam fai. Ale lo to le fa le faton sile. E le se me tu. E le se me tu. Ia ona fa tu le faton sile ele minista ia va o malo tolu tausanga te le lope to fo ina ia o le to pe to sfulu o tausanga pe sfulima tausanga e fu ele so i fu ole pe la ina le no mai lo like tonu le chapipi o amata ia va ai am to fa se lo va ai no o pa ul fam snoma ai fa wo mai lo to filau o mai lo le chapipi e nau la te pe tu sa mal tele va bele mana o il fast il time ne mana fa tele va bele le atina ai fa la o le voi la pe o fa fe mai la fa fita uli e fa tamona na ia tu le atina ma fu fanga o fa tot ia pe feto ai male pasi male ta si o la fa ngar o le mela le na fa le chapipi le valua le tu mai o su ilo le tu la fono le PSC o le to in fa ton sili directors o fa ilo la mele o fa lu ngol tanga o ma fa con calatelo ela ele tolu tausanga o kon kalati ia na umalo le faululunga saula lo les o le ACEO ia le la usau pe lon tolu ele vaenga le unga tai nei na ia o le nganga ato ia ile manatu ma le fina ngalo le o le CEO e una ile mele le nau ile malo ia matauliela o le fta suinei ile malo le lua filusutas ile tolu sul valu tausanga tu le mai le HRPP ia mai tau mai la e whaintai o se swing o tō tele voi la tō CEO swaia e le i loa se si whainga malo e tasi al whainga malo e tasi il palemia na la tō whawhiangai ia pēla al whawhita uli na le tūla i mai nei pe ia tō e fōi tū le valurua ia misaro le o tō tele o nisi e le o tō iei pe le o whainga luenga mai le valurua ai ato e tepa i tūa pe o whawhita uli ana e tasi
o upai ana fai ua lau le vale o le malo fou le latu le ilo fai se malo le ilo fena nui e le ia o upu vai na fai stoi no tofi lau le valulua a fiwa se lau valulua se isau fa solo me ai luma ina no wanga solo mai tan fai sui tu la fono ia ma fai nga fa vai tu la fono ma fai nga fa vai ina ia fe taui ma le fuafuanga ma le nau le malo le ufata oto ilana na bata ia le a mise mātou ni pe ofisina na lewa o tonu ma mai tau nei e tupu pe o leo tonu ma le taimine ia o le lo i tau alna e tasi lau tula e tufo pe o toi fo i tua ua lau al fa le tonu lau le vālea lau le vai vai ia ma le poloka si māte le la le tuolinga mai o le au fai ngaruenga la le le poloka ini pia o ngā le toi fo i tua ina ia o ina mai ai le i o mea fo ua uman tato fo i mai ai ia ai silifia fo ia wa pe o sia mātou e arum toi manatu ia ia o le HIPP tula i mai na ua mai ale le solo te welen fai le valu tas ia salo te o mātou le fai ngaluenga pia sa ia le solo te o le au mātua na ia tai pe o ena ataita ia le solo te ia la upe o tele na litaya na to ina o nisi o fai langi le folanga ai to ititia mātou na ia le sorte o la fai ngaluenga pia o te leilo tono le malo msalona stasi lalo avea ma komisinga o le komisio fai ngaluenga le malo sa taita ia mai le malo sianga o le el tise ia mātou ia vai temina o la le middle level management mātou lai mātou la iti, lai mātou talavou ia o le mātou sao na whailna ia o mātou le na wha pisa o le o le mātou o le nātura o le mātou ngā luenga o le 2AP ia o le na o matau abe o le lau tā ofi nei mei o mei o solo te parade ia pisa o ia pe o mātou na amata mai na vai taimi fo ia o tu so whaonga o tai pea o se le tio o le 2AP a lai mō pa lai whea mo i le ia ma ono le taimi na o whaasafa sa laungan awe ta i le 2AP ia a o le mai a o le solo te na o le alana whaatau ai loa la le whale lea ma le whanua lea i tai funga lei ia ona o le telo le sosoani tau tupe na mō mai nā taimi sosoani mai pisa a ia ma le sau le sosoani e le ngata o le seleni ia o le sau le o ngau ele na ave mātou matua o mai Australia ele tūranga nei o le whainga o wha māpoponga o whainga o whalapotonga tangata whainga luenga ia ma le mea ala le o rights o le tangata whainga luenga o ana ia te tau ona whamani ei nei lon tamu whai i le pia whainga luenga po whea lapa po le public sector i tono le malo ia po le private sector ho i tono o pisinisi ia o tapasi atu pe o fou fale la i atarsi o mantua i tu se pe mato ingo pe i se lau papo tu se mato ingo mato no fai fo sao ile na fo ia tina el tatu o tsu il fai la fai ngalu ngal malo il pisa ia o te o tatal no ia me ai pe ono le tatal no ile attitude o le attitude tanga fai ngalu e tawa to si siralle ai me se a fel fa uru lungo tanga lu ngale na fai el sao no ngale pe ala chile ala fa le to e tau e tau e ton fai se investigation ton fai se investigation ale mtang ale PSC ia pe mato ia fo tono se tu langole la fa fai ngalu ngai e tanga fai ngalu ngani po le alme fai ne discipline ma ia ma fai ona fai sa o ma ma na ia la to sai ala na mu tsai e ma sanula e ka fa lo mo pa pe folele pola se me tu me pa pe yelo ave la lo la ba ngai fa le discipline wi o te ma lai to no le tsai ala pisasi e sa le ya o wal ba ngana na o fo yele sa tsalanga sa loanga la fionga le sui pani mi tu langa le na sa no e o mana ia e tu ma wa na to ia le same attitude la le na pa so no ma pe o le tu langa to no silafia le o le pe o ele o mala malam ni watu se tala ho ile ai pe o lo vai le o ino le tulanga le o whainga malo fa te mukalas o whainga malo fa te mukalas e il te mi sui ai o a me e au ia ile minista me le fai pule o le sui e filifilia e tangata lautele o a tulanga ia ile
le tangata whaingaluenga le malo, o le CEO, o ia whaasolo hule ilalo, ia ma tangata whaingaluenga le malo. O le ale role le public, tangata ia whiriwhiria ia. E whiriwhiria ia sui o le atunu. Ia ona avele i o le pule, le mandate, o la tau na. Ia e fōringa mai o le ua mai al tatu whainga pālota. Aso rua sfruiva. Whātau tōle malo i le so sfuru ono se te mo. Tōle sfrutasi whai pule o lo o ua avele. A whai tōle sfrutasi tu malo le ua avele pule o le mandate i le malo whaafoi i la tau le atunu. Ia uta taulana avele avanoa i le whainga malo fōina ia. Whaatino le lato. Ia ma le tele o lato fōwhanga ma a lato wholawholanga ina wholawhola mo le. Mo le whaatino ina i le lato anavatau. Ia, sao lele. O leo pasi le talo le tupelangi. O leo tātala noi le anavatau. O mea umai o le anavatau. E te tau na whaatino ina e le tala o le tupe. O lea sa maua lo whailo inga ma le minister tupe le fionga e amuri polo. E whena e wha emosina tūlanga vo. Le tātele i o atu ile. Ai tātele i whawa ai le lua talanoanga lea ma muri polo. E le, e tele ia waenga umai e iana wholawhola i le waenga whauwhai le facilitemi fula lato campaign. Waenga umana o lewa whaasanga ti ele malo e whatau nuu. Matauria la, o le whatua a pasi atu tātou a paketi. O le whai e wholawholanga taipei, for example, e 2 miliona lewa ave tonu o atina e nuu mai tu malo. Io vaenga la ia io le e ta auto termine mo le paketi foi le the main one le sau le tausanga fo. Ia a le paketi le na pasia nei o le wa a matai nisio vaenga ana vatau le wa umana na fata tia. Ia mai tau mai e tai pela o pensiona ia o tupe foi e mau o tangata ia na tau a mana tu mau. Vai ia le foto e tala ia vaenga le o le ina tunga senga sei ia tunu mo foto o le wa amata na fatino mai il pokalame ia tono o le paketi alfa mani nonga ia mana ia la wili linga le fionga minister o vaenga nga ia tupe tulanga papena e o foi la le mele fai tio mai ele i mo to toni onisio tanga tanga le malo ele va solo nei ia le lau whamanino mai fo ila na fionga. O le taimi lava na pasia le paketi. Au mailo i mtanga luenga o tupe. Fata apelo le tue mtanga luenga. Tu sawa ave ala le paketi ia mtanga luenga. O ina lai mtanga luenga. O ina la le sawa tutonu ia. Sawa tutonu o tanga tupanya. No winga afa ia ngā le tangata lewa ia le whaingo tongi ma le avenga o documents. Fo le treasury na ia sawa le tupe i tua. O le matanga luenga la le pa uel ba tulanga. O le sasi, o le upuala o le sasi la o i matanga luenga. Ai sasi rotua ilo le malo. O mena no ia tau nanga la fionga minsta, o le vai ia pe whaingo fia o le malo. Ia le lau manino lan sau noanga. O le taimi la vai pasi ai, o le taimi whainga pata ape ai tua ia le. Mai le tu ua foi lan tanga luenga o tupe. Because o le sau noanga e pasi aloa. O le mea mua lava lea matanga luenga o tupe. Ave ro tupe mtanga luenga ia. Ia o la tau ala le pa u ia ili tuai. Ia ua lea sili ena atu le luatal noanga, le sau noanga le fionga le minsta. Tupe ia sili mai mo le tātou atunu. O le tal noanga ni langi ia ma le tamaitai minsta le fionga ia Muripola, Ana Rosa ale Morio. Ia langi mal papsili. Ia atunu lea ua mai a ona pasi o tato talapatau au tupe i lunga palemeni. Peo ina tono le tawanga i Joseph Sili la wa fionga wa mo ia fo i to filaflofa inga tono palemeni. Ia se volenga ngana le atu fo e whaingo whienga mahala malama tūlanga whapena. Le la e te sila toila wa fionga e mawhai lawa ona e whaamanino ina mai le taimi nei. Le tūlanga o ta oto ai le tala o le tupe. Le wa mai ona pasia. Ia malona whaangau yo inga fo yo ngā luenga mati nai ona malo whata oto mai nei. Ia whatai. Ia manatua ia o le stepu mua. O le pasia o le tato tala o tupe. I lunga le mauta le palemeni pe ona whaatino ai fo'i ia whelawhela inga sui whaipule 5 sutasi ai tūmalo. Ia atonu e tā ua le vaenga le ina ua mai ampasia. Ia
ta pena lava ia le warrants for the release of funds. Ia ona whamatu atu lea I lea o malo. Ia e mawhai ai loa ona whaanga solo loa le tala le whaanga aina e ofisa ma tanga wenga. O le taimila le nei wa mai ona upload I lunga tātou system o Finance One e le mtanga wenga tupe. Ia maamata whaanga ioi ai loa ia abai ngā tupe ua uma ona pāsia. I matanga wenga taitasi ia mase foi o whala potpotonga. Ia e peo vaenga ia o leo wa tāti ai tātou tālau tupe. Ai langi ma le whaafonga mai o le atunu. E tūlanga esal tātou talapatau o tūl tupe le sa pāsia ina. Mantua foi ia. Le sa o malwhainga malo ina o mai ia o na whaatau tō ina le asos furona. Ia e o mai o lo o whaanga ioi pēr tātou whainga malo tūlanga lava lea o le malo tausi. Ia o le paketi a le kapeneta tausi sai ai ia o le lusu 5%. A ngā I lunga tupe whaalu, tupa singa tupa alu, lua orua whalua orua 5. Pio inala le sa whaavai ai le paketi lea mātou o mai. Ia e watatawan whatatia loa ia le tūlanga I le tātou State of Emergency Budget. Ina ia mawhai una whaawau ai pēr le mālo, ai mai se lava tūlanga le wo mai whainga mālo. Ia wo ti uti whaasoa wa le ngawha tau limaina le tongi ina tangata whainga alwenga le mālo. Ia atono le koe lea sa whai e lava declaration for I kako State of Emergency Budget. O le process masani. Ia on whaatino I lola I o ngā luenga le mta ngā luenga o tupe. Ina ia mawhai ai wa yaso taitas. Ia tu ina mai le minister tupe. Ia payment o mai tawan whaatino. Ia o le tātou paketi ai le kako State of Emergency sa ave pa mo le tongi ina tātou whainga mālo. Ia ai mai se foi tūlanga o ngase awina tu whafo. Ia ale ngata fo ilea ia o tātou swau ma vaenga umai e ave e whaamua. Ia manisi o payment o tātou komparate. Ia o nisi o vaenga sa ave pe whaamua. E whala lima vai aso le sa operator ia tātou whainga mālo le so I budget. E tali ai ia lea fo le pasia aloa ia o le tātou tala whaatau au tō le tupe sfulua masin. O le winga la lau pamatalanga, langi mai whaafonga mai sama. Tūlanga esel paketi lea. O ke le iloa I tau sanga o mamai. Awai o le tele ai I lau ia vainga lua o lua tas. E atoa I le tolu le whawa I aso pe masina ato. O whaatala no aina tala tupe I lunga o le mauta palamini. A tūlanga esel tala tupe le nei. O mai tau wina atu. E anga le whaaso. Whaaso sa whaatanoina. E le ato. Malti tilo lava lea ia tuli mata I le aso top sfulu o ke topa. Just luasuiwa o topa. E peo le taimila lea o ta aua lea le paketi foi e la uia tili. Talu foi ona o awai mai tono whainga malo o lua tas. Sa whai foi sina ai atono le ta aua o le vave ona e mantua foi. O le iwa sfulmo tupu pasene o le palemene. E fo ia le sa tua vanoa lava ia somomu. Le sa mfai on patino ina ai ia fola sanga fo I whaatau pōwa a sui malu o le palemene. Ia mai ai foi lo latou sao e mawhai ai ona latou tatau noa nga I le tala whaatau au tū tupe. Ia o lea la ua pāsia tātou tala tupe. O le nau ta inga lea tātou whainga mālo. Ia vawe pāsia tātou tala whaatau au tū tupe. Ina ia whaanga ioi le mālo e peo na māsani ai lava. Ona I le tau pōmala e le tele o ringi tau whaafitau. Tūlanga fo ia I le mautonu fo I o whainga mālo sai ai. Ia e peo vaenga ia. E peo o tue tā ua ia vaenga ia langi mai whaafonga mai Samoa. E peo ina tūlanga ese ai ia tātou tala tupe. O tātou tala tupe fo ia sa operate mai kapeneta tausi. O leo te mai tau watu ia o iuni
au kuso ia e peia ngale over se lawaso le sa operator ta ko le tato cabinet house por tato ke te cabinet ia e le fai mo fie pa inga ina wa mai ona fa tau mai le fai nga malo fo wo mai ua wale nga fa tau mai na fa so ai le paketi o lo ia ke te cabinet fa tino langa state of emergency budget and fai nga operator fa lima ba yaso ia ale nga ta fo ile ole ta pena ole paketi subu masina ina ia o atu ile aso luas fuiva o ke topa le konsful o ke topa ngata io pasia tato tala tupe a ole foi sa mai le fai nga malo malana anava tau le sa fa savali le atunu io le sa mai lo tu lo ile mtanga venga tupe e nga lulu e ia ina ia mafai o nga ofi tonu ni initiative fo mani silvainga e atunu le sa mai tau e pe lolo ana i vai nga tato ale anava tau le fai nga malo fo ya mai sei o le paketi fo le paketi mo mua le fai nga malo o le tu lai mai fa taino fianga le lawa manino atu e mai alon pasia ia le talo le tupe a mai lo ave in tanga wenga tupe fata apelo le tu e tanga nga ese o inana le ave tu silila ono le la ia la vale tu langa le na dia menis fata tano ngana e ye nisio tanga fanga nga fo le malo mo sauno mai ele i moala to ngi vai asu tene ya le lo manino me lo sauno e o malo o to anga e lo tu mtanga wenga o inala le sa wai na tulanga le aftai o le vai nga le na eta o eno o telemata ku salanga tonu parliamente yo le tato tu pela le tulanga tu pe kana tinati le na ya le na fasili la fiona sa pito fiona fe afia me le limas fu ono miliona le fa pe na fa tulanga ole tulanga le tato SOE ia le na fasili la na fiona le tulanga le pa na e fa manino mai wale o eta o nisio vai nga e le tu pel ne ia pe ye nisi fa nga te tele ona pe e silingi le tele to fa nga ino le tu pel limas fu ono te a miliona ka ke le ia le la pe silingi la fiona sa pito tulanga le au tele Italia le sili le limas fu miliona ina o mato wanga i mai tonu fai pol mato pelo ina male mato mtanga le ngotu sa o silingi lava le tulanga lo tati ai tato le paketi le sa operator le caretaker cabinet le dosul le le se la limas fu miliona le fa inga ia o taimila le nei ia o longa lue fo ia le mtanga le fai mai se report na vatu lo le lunga ka peneta le fa nga ina lo se la dimas o la betana le reportina le e una fia male auditing o le ato la vale ia tulanga masami ia a mai a tato talo tu pere lo o lima lo o e ta pena uma ato no vai nga i o tato paketi ato le ele ngata tato vaenga le o le caretaker budget le sa operator le malo saus ia al tato 5 miliona le tato state of emergency budget ia male kako paketi la le valu masina e mai a pe tu langa masamia tu fatasi tau sanga ato abelola ia nga ele tu se fatino po la tau po ia sa idinga pasu tu ia le ia tato paprika kau so o vai nga masani lava lo fiona o le si mata o pesa o mi fo ena to so tunu pale mene ia o tato poloketi ia po atina ele o tu malo ia le mai ta watu tasi tesi male balu miliona le to ele go fa anga mo tu malo na ia make up ila ni 5 miliona le sa fa tia me la tanga ma fa ia no e fa manino ina mai le le tu lango to ele temi nei ai po a fe fo io no fa tu mai tu ai le tasi male balu miliona ia e pe onta o ela o sanga ile talo tupe e tasi tesi malbala miliona lea ua faanganga mo tu malo tai tasi tu fa tasi e ibas fu mon tu miliona mo sila fia le tata watino o le tau sanga muli le nei e tau alunga ai ma fa mai ale
le taiala lumana i manuia o Samoa. O le document le o so se whainga malo e o mai tonu o lo i eilanga another child ma vaenga e abe e wha mua mua i tono 5 tausanga. Tausanga la le nei e wha mai ai a tono le fo isa wha ailo le tainio la o folsanga. Vaenga mua mua o la o budget address ma le la unga fo i o tala tupi. Le sa abe le wha mua mua i vaenga na ausia mai le wha i le 5 tausanga le e taiala lumana i manuia o Samoa. Pato a se e lola i e le vaenga o tūlanga fuafuanga fo. So o le tūlanga la le tasi miliona ia o le tau whae leo le 5 miliona lea sa folfola tai ala lumana i manuia o Samoa. Wha mai ai ia tatou ai ngā tupe. O le taimi le nei ua au mai le update am tanga le wenga tina mta mai ta. So se 4 miliona le i whai wha matu. O se 4 miliona lea e relate ia kako miliona tuai. Mantua po e whainga masani lava talu ona whaangai oi mai tatou whainga malo. Le tūlanga po i leo le tuai ona o mai tonu whaangai oi. Sa iei lava le tūlanga lea i lalo ai al malo si anga o le ofisi o mtanga le wenga tupi. E mawhai ei onga set up le special purpose account. Ona me ila ia iei o tatou 4 miliona lea o taimila le nei. 4 miliona lea lewa iei taimila nei. O tupe ala ia whaanganga mo tu malo ia le mai a ona wha matua la tau vai ngā tupe o miliona tuai. O lea sa fono ka penesta i le vaiaso le nei. Ma whai ai ona wha maonia. O le la tau extend i le masina o uni. Lua olu ono. Ia e ma whai ai ona toe wha mai ai i le 4 miliona lea. Ai ole ale tu ua I pea le tu walalo pea ale mtanga le wenga tina mta maita I tu malo ia ina ia mawhai ona vawe mai ia le ako ale whai unga ka pene tai ne o le ua extend le taimi tapula ia uni do olo no na winga la apa pea ole alu vai ngā tupele o tele o isi tu malo ia o la koka I fixe la wafe ia le ima a ole ko ilau ta pena tu tasi tasi malval miliona o lona winga e tu malo el over ku 2 miliona o le ala to patino ina fai el faso no ta inga ale kapeneta o le fatatia le ta iala mala fu ina ia mafai ona lima ta ina el tele tu malo il fatino ngala le o banga tu pe ia le o mai a ona fo la foi ua le taimila le nei ita iala mpa nga fobia ia atono le sa batu pe pantanga le ngotina mta mai cha nisi foi mai ngai a matai foi en patatia le panga yo ino le atina ene miliona ole a ole tala no ia ai atono le e la valta so a fionga le minister tina mta mai cha ole a ia fai lo foi ia nisi o mai nga uma ona ausia foi ma fa ma ni ele kapeneta tu langa le Famatuina tato tasi tesi malvalo miliona ia malfanga solo lo wal te milene ia olo ia tu malo olo tapu ni te milene ona o nisia o tapu ia sa famatu watel malo ona e ele na no ta inga le malo ia o fanga malo fo ne olo ia fo ini faiti o nga nisia tu malo sa tu ina mai olo ia la vale le malo si tele ale sui lea ua le mfai ona tula I mai le whainga ma I le palo. Le lava la ia vaenga pe o le onga tonu la le na e ia le tau finga lea ina ia mai ave fo le tua lalo. Ta pena mai ia te fono ma fon pa vai tulanga whai stock take o le tulanga o lo ia vaenga tupe vaenga umale. Ia ona te whaanga yo ia le tulanga masani o tato wati na ele o le miliona tala. Lo fiama le special account la e fiane tu malo lo ia tonu I 10 miliona le fa mo mo. Ia, okay. Le wala ma mo. Ia, okay, le nga pe la tsa I le sfulmon tupu tu malo. Le le mai ia la to ba nga tu pe ia o lo o ia I pe le so tsa inga tanga le ngotina tsa mai tsa. Nga I tu malo ne. Ia mafai ona ba de mai tono la to li pot. O isi tu malo lo ia le au sutus na ia fa mai ale sutus e na wa fo yo
o vaenga ia pai ona tuina mai pe ia le process tua ia le Fatino ia vaenga ia no fiong so ko foi bana fisili ko le budget ina ua table to wa package parliament ia le po ina ngina ni so sauno nga po papel ia le package la vale le malo to sile na te ina pole ole afu le package le o tala tupele le malo le sa ia le na te ina le papel mai ia le toto mai ia le mai ta wat ele I fola sia ina le tala tupele te mele no fai ana e sauno pa manino le tulanga le pa mo ia mana tu le tau mafai ai e fasisele fa fonga anga mai le tunu awai e fai foi sino te o tanga le sala ngale mata opule e fai mai o suisi ni al parliament le suite ita yo le o le tuanga ia o le ana te sila fia la ele ai ni me aloa ia ele I fola le package se vaenga ia sa tu atu le minister tu pesa sa tu la I mai fola ele I fola sa ta fea ile amatanga a le isi me o te whaanoa noa o lai foi sa tu la I e lango ina le fa ta fea ina le package le ale malo taus ia pe yo vaenga le na pe e mai tau atua o lo tau mawhai ia e whaasese ia le malamlama anga tangata. Ma le mea foi le sa o tu la ia tua ia wha manino. E le ai e le se paketi. E mo I sa ta pena atu le paketi al malole. Ai sa ta fea le paketi. O se upo foi sa ta noa ina. E le ai e le ta noa ina se paketi o lona winga. E le aloa ia. O le paketi a le sa ave ia le o paketi le le pasi al taime le nei. E pe yo le wha manino nga le na. Na no fa tai. Ta se e mele ka ba le ia ke loi to tele le malo la tunu foi le wa sang fi fa ngolo foi le fa me tu lang no foi ia la fuia fela flo fa nga tu sai ma le tato ba le ia le sa mai ta wa tu foi o le foi sa tu la ia le su fai pulo le tu malo sa fa ta lua fionga le ia tu ya po le to ia foi sa ave ma se tasio o sui o le committee fa foi company ba le na foi time io le na sa no fa pe ele inga le company ba le time le mai le ia foi se tu pe na malo na lu il company ba le ia le na mai tau na ina o tu la I mai le lua fe I lo o lo tasi o le sa to tongi ai ta na le foi no mai fa nga malo ma to tongi ai ta na e ma fai ala na e sa no se fa mala le tulanga le wa pe le foninga me wa ave fa eta fa se ia le vai nga le sa no ia ile na fiona tono pa me ia lo mo mi la tu po le ale sa onga o forsanga le fai pule ala fa se fa mala ma anga mai lo fiona ni sta tope ia tono le sa o fola manino la vai lo mal pal men mai fa vai foi le mau tulang fale tono company la vai Samo Airways yana li poti fal sam tono le la vasa fa ilo la vai le tulang o li poti fal sam I tausanga tai tasi le sa no ai fo ia le sui fai pule sa fat ni sai mi fo isa tu la I mai ia mai ele sa fo ile fam talanga le se tu pel malo na lu le company vale mo se fia o le nonga tu pe Samo Airways le lua o lua tas ia le sa ana tau ape le malo e ala ile sosoani ale atato utos ona ole nga fatia ona tomina but o se mata upo sa ave e fa mo fa nga malo ile lua o lua tas ina wanga I mai au to mana to committee mo mua le sa mai mato mana o lua fon ilo o wasolo na lua ina wo se mai as the minister of finance ia atono o tiro la tovia o le wo man fai ungal malo tuai sa tu la I mai o le wo mana au mai vale vale le ai la tati e bispe au le la tati ile fai nga malo fo te fa wa la le tu ina mai ia ele I fai ngo fie le fatinonga fo nei fai unga sa umina fai le fai lo ingal committee sa tofia ia ma mai e loa le position ai le malo ile tulanga
i le ngata ua whaatupla ia ai tala. A o le a whaina o tupe a le atunu umata mao ainga o le atunu. Pe a whape whaawau pe le au mai o le vale le o lo na winga. E iei le tūlanga e ono awhia. Ma o le mefo ia sa tūla i mai iei ia le whainga malo. E le se whaiunga le malo fōu le au mai o le vale. A o lea la o mai mātou whaawau ia le mena whai e le si whaiunga a le isi malo tuai. O isi la vaenga le na ma le lona lua e pito silin tau o le afia o tamao ainga tūlanga le iei la i tala a wai o le tūlanga le na o le sa ave iei le whaamuamua ina ia mautino a wane ia afia nisi initiative fōu ia le sa o mai ma le malo fōu a wa ila uia mai tau ai ana ave nei le ana au mai le palele e mautinoa i le ngafatia tātou ona totongi ia le agreement wa uma ona whaatinoina. Ai le ngata ilia, o le aafia ai ia isi tupe ia mafuafuanga le malo i lana 5 milion. Ia o le tūla i fo ia o le whainga o le mele o le au mai o le vaale le tas. Ia le sefe fo i se atunu. Ia tātou wawa ai fo i Fiji Airways. E le kasi e ova kusfulu luasfulu ia vaale. So e tāua. Au lea lava sanga fatia al te mila nei. Le whaipa anga o le Samoa Airways. Ia mawhiti. Ia o Qantas. E mawhai ai ona whaatino ina pea. Awane i awhia ia. I whi malanga i ngā lava le atunu. Ula tau ia so se atunu e whi malanga atu iai. Ai pe o le tūlanga le nā sa whaailo pea. Ia o le lava sa totongi le malo ia le ona o tūla i mai tūlanga wha le tō. Ma o le mea fo i lea o lo ave iei wha mua mua wa o le o se e mai le MPE lalo lau te inga fo il minister tupi. O le au te lenga fo le nā o lo wa ai iei tūlanga lava lea. A wai a tatou wō lava i tatou public trading bodies. Le tiu te ama le matawhai o. Ngā lulue la to e su e polo fiti au mai tono o le paket. Ai le o le o lo le taimia ngawai. A apa mai lo le malo e whaola le ngau lea. O nisi la nā o mai ngā o lo o iai le sa ili ringa pia mai lo i lo ngal tūlanga. I le au te le ngau kako SOE. Ina ia mautinoa. E whaatu le SOE ma operate le SOE. A lai e ilana wa ainga taula. E mau mai tupe whaasif. Ia awai o le foi mai tawina te le usi SOE. E alua pe on masawul vale. Ai angau loa. Ia ko kapa mai lola i on malo ya ko faaula nga. Ia atono se tasi na vai nga lo kam fai e pe le te le ngal va vai. Na ia mautino le te tula i mai vai nga ia. O le ngaula le to mai lo ama tolon to ia. Ia patira no mai na le sa ave fa mo ave le lava u fa tai le tu o le pa u mai ai na lo tato ai tala. Fa tai fa mani no wa fio o te savali me nei tonu yo kum sa fa tai i lo office o vai tu la tu mai ia le fio mal fai pule. Tu ia yo le foi sa ave am fai pule e mani si foi sa tau vai le palo to mo. Le lo pe o ka ma sa salo ai po le fa por kako 1 milion a fo ile ole pa ale na mal me ole me alo fo ile na mai New Zealand te por me alo po se tone compensation na New Zealand ole ase sila wale wo tono tala 2 milion ale ole ana le sila malo ile fo fo le fa so ai no le tupele se 1 milion ia mal sila no bo ia fa mo ngawale fo linga mai na esa no fo ile si tato felo lo ia ile fa mo maro New Zealand to sa se si vai ma tu pe pa manino mai la vai ia lo fa mo ia atono le sa pola manino po ile po sanga tala tupe le vai nga tupe la valea o pai ona pa matu e New Zealand mo silfia tau sanga lea sa tu la i mai mantua la solima o feto lea sa tu la i mai fa fita o le a o lu mana ai ma pisita tau ta penanga mo le chapa mo po le fontanga po ia le tapulenga ia saya i le vai nga tupe lea sa fa matu mai so soani ia New Zealand lima e ono tesi something miliona tala New Zealand lea la fa liu ma vai le 10 miliona tala ele i mafai ona fa matu so soani le nei onga ele i se paketi so se so soani au mai ele mafai ona fa matu
su fa pe nei e te tau ona awala mo mo i te tono le paketi tala fa tau au tu tupe ona mfaila i ona fa matu le intention le au mai ai ia le mana onga ia fa manianga le la sa mai lo ave tono tatu paketi le lo lima lo le la ua uma ona pasi el tala tupe le la ua matai lo fa tina fa ngai oinga ina ua o anga i mai lo ofisa tono ba ya so mo la va pol ba solo na lua ya sa o mai ai nisi o tu malo tua o i masafata o mai le tu malo si umu mato tala noa au mai foi la to via ta penang ya fa mai foi la to ya o lai foi telele a fianga o le tu malo si umu la to ia fa la len tup o la to la tala tu i ta fito ala masafata muli mai ele mama o esi tu ina mai la to li poti sa o mai foi ia le no o ta fito ala la to via ma mai foi la to li poti ia o le tulanga mata upu fa pene o le nau ta inga ale kapeneta o amta upu fa pene o le malo o le malo sa mo le malo New Zealand a wala mo muana ai ina ua mai an pasiel paketi sa mata ta pai lo le committee sa ngafa ina o tula i me fa fitau le nei o le committee le te fono ai le ofisi le tato tanga luenga e ia ma le ofisi le tato e mena i posisio manga ia ma le tanga luenga ma le Strauss e ma tele i se tato tanga luenga i tono committee le ia o le sa amia le sa amia le cabinet ia mau o atu e mai foi se update il cabinet el tulanga la vale ona o lea o pasia tala tupe full miliona sa o atu ai ma lato polasia wa mai ona batili poche Strauss ia Malaysia foi li poche tanga ben tulanga la vai ele o telena ai li poche pisilion ta wa lona top o lo fatali nei o lo ngā lulue foi atono se palaputonga mai New Zealand e a foi e tā uala li poti le mai o ai le kituna inga le tūlanga pe te tau ona abe ese le ba a le alo na tau e abe ese ai ia pe tu foi le va ai o demolish ia ona abe ese la ia pe whaangoto le ba ta wala li poti le ele i maua mai ai o le wai ai le au ta singa fo i ma le pa ma ninga ale inga fono ale cabinet o le to a mai se update ale committee le pe a o le taimi o mai ai li poti le lona lua o vai nga o le au ta singa le cabinet o le wai is full miliona fa matu foi lai le committee le e tolu vai nga taun ba ai ele fa matu ina was full miliona ia e mauti no e anga e compensation o no o mama ai nga na fia e tolu la ni vai mo pe tu sa o ai le tu malo e fa so mo lona lua pe office independent consultant foi na le fatino le ia polon tolfo fatino le malo payout e fu lai fa mamonga ai ina ia mfai ona o fa manianga i o lo afia so te milal ne o lo tatia ia la fo mo se fatali le la fo le lipoti le mai a New Zealand lona lua fatali le update al committee ta ole au nga fo ile na ole o mai ya tafito ala o ya ale tu malo sa sata le foi sa fio mai le fio ngal pai pule ya tu ya mal pa i ole tu malo ole sa o mai ya fo i momoli mai fo ile la to fo i ya mana o ia fa matu watu 1 milion na e fa so la to we fu ala i ye umana fia ia male vaenga ole tu malo na fia so le foi lau tatia mai o le foi la fa se ia li potia anga i ol mato committee nga lulu le e ia se taimi ma se la ola ia pa so foi le ia so committee
ia matapena atu ai ia le talilunga i le kapeneta le pei o le aotelega la lenā o le o mai a le a safata le tumalo safata ai o loo tapena foʻi o loo galulue foʻi ia le komiti lea e le komiti galulue lea ina ia mafai ona tapena pe se lipoti le tulaga lava lea o le assessment o le afaina o le gata i fale le foi la pesa o failo e se fulu fa miliona le taimi lenei ia ai pe o nga e me shai le total cost ina ia mafai ai foi ai ia le tantonunga ia ele umai ia famanianga au ai le ngata tilo mua o famanianga o e na fia lona lua o le toi fa fo i ngata i fale a le tu malo le tu langa ia ma le tilo la pe how far o le ale umi le lumana i su tausanga le te le o le afianga le o le ngata i fale le o le tu malo so ele fa ingofia le mtau a se mtau po pe fa awau pe fa tata noina ma tau fo ile tu langa le wa i mai ia no mai tu malo o mai le malo ia e fia ngai le malo samo ma le malo New Zealand ia ai o uma vai nga malipoti ma la to foi sa i linga tonu lava o no fa lo tu fale ale tu malo au mai pe i o lo ia le komiti nga lue le malo vai nga lue na ia mautinoa le leile fa tinonga ia ma fina foi le malo i lisi foi a fa manianga wala vale le tilo ia toi foi le nga tai fale o le tu malo tu langa sai e momu Partai manino lo saunanga apai la vai mamau se furu tau sanga o la faina i no minga tala fia ngaiala nisio manatu po o le tumalo ele o lava le tupele au mal se furu milion pesa o le ia ato no le foi sa fai ma felo a inga male kom sina New Zealand ia sa o fai lo manino ai foi le vainga ai man tu foi ia o le fala belave mal fa fita o sa tu la mai ia o le lavawa admits New Zealand it's a human error ia te le la le tūlanga le tūla i mai o lona afianga o ina e wha moe ai li poti ia o li poti e tā ua i o li poti o i fo i wha mai ai ai o soani mai ia le tū malo e o mai la tōpa ai o le ale te le o le afianga o ainga sa whaalango le te mau ainga i a mai o le sami mawhi ngota o le sami leo le toi maua o pisinisi turisi sa whaamoe iai o leo wale toi maua o le te mau ainga sam whaion sa palai i le au whangota lea ia whaltali malo lai au tafa o le tu malo i leo toi maua ai o le ale tu langa i le afianga soifua malo loina i le tūlanga lava lea o le malpuipuia mai saunga le mo awa o lea o mai tau watu li poti satu ina mai e ongo eka le te leo le o ngā sami o le puipui e le mawhai o na o ia lona winga e te lea le a whaina ma le saunga le mo ale me pito silin taua ia e le ia i tātou uma le poto ma le atamai pa scientisi lea ai pe o lo fa moe le malo i li poti ia fo e mawhai ai ona o mai se au tele e wha vai ai le whai unga ina ia le le whatinonga e le ngata o wha manianga le taimile nei au le vainga lumana i le si luas futau sanga lumana ina ia toi wha fo i le ngata i whale le me ia po le tiro fo inisi compensation le tūlanga lava i o le wha le o le tūlanga o le wa whaina awa e le pōmala e o ta fito ala sāwhata pito atu so atu mawhausanga mafusi o lo i eltonga tongo te le alena ia e pe o isi vaenga le na e tau te tiro ia awa pe o le asa o ia le malosi o sua u fo i me o le va ia e pe o li poti le na e wha moi in wha vai e whai unga le al whainga malo. Unwind your busy day with a cup of royal tea.
royalty. Complete satisfaction with every sip. Telephone Samoa, Ursala Niamo, Natural Samoa water, the taste of it. Victims of sexual violence and rape often suffer after effects such as depression, flashbacks, and post-traumatic stress disorder, or PTSD. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272. Yol na mai mo mai tatu asnu ile tang noanga langi keresoma ma le fionga minister tupe le fionga ya mulipola ana rosa ale morio fa marmelo mai na ni sio itu ai mai se ai o fesiri fo ina fsiringi ai le talo tupe ma le fionga minister ile taimi alo fa tal noi na tono le parlemene langi le lo ma oti mai lava le pena tata o mo moele I fa lu le lo tal noanga e pe folinga mai o matanga luenga e pa u ia le alaina tuai le faio totongi ia ma me tau na tongi a payment sa ala tu tele mta u puina luo ia o se tasi tu langa le ana siringia a me se le fionga ia fiame le sa ave ma tai o malo le sa il malo tausi o le sa i siringia tu pe ne pe lima sulona miliona ile taimi le o le tūlanga whanatinati, le sa pule al tātou atunu. O le mau atu o le alfa malamalanga le alo ia. Sa le o le vaenga na silingia. Le whaongai no le tupe na wape e 5 miliona le tupe atoa le na saula lo tūlanga tupe whanatinati. I o le vaenga mua lava na whamanino le fionga le minister. O te tongi tangata whainga luenga, ma le overtime. O inana le na alu ia le sivae mo le tupe. Au mea nan tu ua mai le taimi o le malo tausi. Mea tonu anan tu o mai matau le o mai tonu malo tausi. O la ia I tūlanga. Ia le ia tūlanga le toe tasilva iaso. Ia mai no le I le lan whamanino lana fionga. O le mea mua lava sa pito e lungo ina ua o mai tonu vaenga le o to tongi o tangata whainga luenga ma overtime. O me lana an whamatu e mua lona lua i o tātou ngase ia ave whafo. Lona tolu fa solo mai lona yo le tūlanga le pe ona tau mua tūlanga fole vaenga o tonu ana watau ia sawa lo le manga luenga te telefoi o malo le ona fa tati o matau le tato nga luenga le se tupe le lo fa tati o nga luenga mo fina le na lu mai tonu le o le tupe la le 5 te si maltolu miliona tu so tau fa tonu le o le tupe whaonga, a le te leo le tupe, o te tongi o tangata whainga luenga ian whaavile. Le na pasiringi e la fionga le sa whapito, le foi lau sa o whaamaunia lana e la fionga minister, le foi wa iai ia li poti wa ave foi le suetusi ma le tau sui, tu mai umali poti o mene I na whaamanino mai numa tūlanga le wa tātia e te minei. 5 miliona nan whaonga e le whainga malo le fasti no ua sea tu tonu lalo le tūlanga whanatinati. Ina ua te ena le talo le tupe leo whaamalmana mai minister, I le asa tolu o me, te ena le talo le tupe. Ona ave lo leo lua se lau 5 ma leo na tupu miliona, o le lua su 5% o le paketi taluai. I le malo tausi e whaafoe e le whainga malo se taunu mai le palota e se o mai na se ese. A le mai tau atu le ala o lo ilfina ngalo le malo e o kika le e su e atu al whaonga ino le tupele. O le taimi nei lo wata pena. La wata pena I le ngata le auditing o mea I a ripoti umatu whatasi o nā watu leilo ma kapineta. Ma tau lia koe le saunoa lana fionga e tau nua tutonu. To e tasi alwa I aso le tuto mai le tupe la le lua se lau 5 miliona. Ngā whati ai la tutongi al maro le vai aso le tasi. Le na mafua I lo le
ona tapa le malo le tūlanga le whaanatina te tupe tūla le so ia le wā taimi nei o lawa ia whaamaunia mai wa tapena ia le sailingo ia le sueino tusi mea umala ve taumali poti i ona matulei le numar kapeneta ona putao mai lo le tua vai tatau ona sue ona ilana ia se sile tauna sue pei fo ona ia le 5 o whainga whaavai lava ia malo matanga luenga le saunuela na fionga o mea mi ia tatau ona whai o le ale tupe pei titi pele tele e sue lava ia le tūlanga ta oto e whaonga ino le nasi e le ia ma watu fo li poti tono le kapeneta ia la i o le panmeni le tūlanga sa o le te mai tau ina o le nafsiringi e le whaipule le o sa whata lua a me se o ia sa tai te ifono i le company valele Samoa Airways whape le se tupel malo na alua i le se tupel malo o ngau i le tūlanga le alai mai tau atu le tutongi e le malo ai tālafu le company valele sao le ia sao nola fionga men sta se na whamtalanga ele sao na whamtalanga e mai tonu ia lato le ia le whela me sa wela i tālafu le tonu ia lato e mai tonu o lai ia le i tālafu o le mea mua foi le na whai ele ino tūlai me le lua olu atasi o le totongina na avel whaamua le malo na taimi o le whai titio ai tālafu ne ia le sa whafonga umala val pale mene le tōra ulo ino lau whaingo le o le tālafu ia le sau nola na fionga ia se tere mtau whaase na tāla wa umai le sui whaipule o sa whatalua ia o sa whata manu le tate i sa whata o le non tāwa i silsila i tūlanga o ina ia mtau kusa talanoina o sa whata leo lo $10 miliona leo lo o le tau i o le waa leo lo o moto ai fōringa mai lai laki le tu malo i le whamunianga o le ale fūwhanga le tūwhanga le tūpele e tonu maenga i o sila ia lana fionga ana na fina tumutumu tuai oi le pole vai asu fo tuana i tumutumu tuai oi le tu malo sa whata tai atu la le sui fai pule na fisiringi lana fionga i le o atu e lātou ia o lena o atu e watu le lātou talo sanga se $10 miliona lea e watu le tu malo e tu fai le tu malo awane i fai esesi ai tu sa watu le tu malo ia vaenga sa sila ila na fionga e tolu la vaenga o taatia mal teminei o le ave sa o le tu pe le tu malo e tu fai lato pe o le au mai tu tonu o se tangata foi le kone sale o le independent consultant na te fai le tu langa lea ia po le tu fo le malo o vaenga lana tolu lo tilo ma sila ia le malo le teminei po feo vaenga ia tala feanga anga ia foi po enga tulanga foi le ave le tu malo a le tupe lava ia fufuanga o le tupe te tawana maua e tangata o mo le tu malo ono le afianga o la tu tama ainga ile va ile swa ule na masa ai o le $10 miliona na ia le maua e se le tupe le fatal noa e $10 miliona fo ia e fa pe alu tonu ala le tamu whainga ni e toi wha lei a to le ia le sisio mianga ma le sisio manga o le tūlanga le o le au ia ma le sami a mese o le vaenga tonu na o la e ngoto e nei le vātau le e sa o le lei $10 miliona la na mo le wha lei o ngatai whale mvaenga umai a le puna ia tāua e ese ma le $10 miliona le a matauria e whaisi umi a whai le vaima mau a long term o le a fianga o tūlanga lai e nei le i ngatai whale i e ia se si vai nga tupe ona tu ai mau le tu malo e te tiro foi le umi o la fai no la tu tama ainga ia vai nga na o lo fa pena fa ta no pe male mal fanga malo a New Zealand na ia fa ma fa foi le tu ranga le ma fai na sa se tupe na i tu o mele le va malo o le government to government la le fai la na tu fa ta no anga nei ia ona o le tātai milangi fa tai fa o mau loa no e tal no ai male a fionga le tamaita i minista e me se le fa mal la maina mal fa ma pe no o tu ese nei pe ona tal noina a wale silofia le tatu atunu mo le va so fo ringa vo e tele mta o polo tu le me fa msino o pa lo tolo fa nga solo nei ia msalo o ilta le si fa bo pongo la vasinga e me se vo ile sa felo ile a fionga le parmia ia ma le parmia New Zealand ile va solo tu na ia tu nei ia sale o tul vas fo le fa bo pongo la vasinga ia la o sta fa mtalanga tu sai fo io se o mata upu na talanoina ia ma le tulanga o lai fo ia me se io le
O le sotanga vāwala lata o tātou ma New Zealand. Wa le ua talia, o le ua mai a le tau mwhainga o le sunga ia anai. Sunga ho ia lupe matasila atha anai. Leo tawa atu toi tia whāsul whaafeta ngata ina sainia ia. E au fiela malau saini. E oi. Ia e nisi kam whai koe saini whaarua whaatoro. Ia e tua poloka mai ele. E le system ia le tūlanga whapena. Ia o le nau ta inga lava ia tātou maua le koe whaamania. Ia, o sene tāua tauna tātou mata itu ia matulituli loa pa mata o le atonga whai ungo. Ia, au te wātua la utalia le stasoi o Suparemia, le fionga awa wasa mana ia Winston Peters, o ia langolangoina, ona e tasi al tilitilo le tangata. Se mtuale, o le mtuale whetau ia almea New Zealand le whea tātou. E ta tala mo isi atu e onus fulu. Au tātou le il tātou sootanga ia uala le tātou whenga inga le wha le wo. E se alwhainga o tātou wale, po i sa tātal noi, o toi mantua, il whaiwhale i tūl toi, no leo Mr. Ping. Ia, ono le whainga o le tāporo kalamelangi, ia, ile mai mo mai le tātou atunu, ia, o mata upuna o tal noina. Ile nei whapoponga le lava singa, le nei vai aso, i whaaftai atua, fo ili soa tau, ta mai tai tu starasi nia, ia, langi Gary Soma, ile whaatasi mai pia tal noa, ma whaamatala, ia, disi o mata upolo tūlei mai. Ia awale malama anga male silafia le tātou atunu. Ia ai o le whainga māsani o le tātou polokalame. Le tala asto ina mai savai. Ia o tala nā si o mātou motu le vai aso tātou toi whailoa i le isi whaapoponga. Taiminei whaasoi ia Samoa. Whaasoi fo. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle.